зан тамоми талоши мумкинро анҷом дод, ки шаби маҳфил зебо, муваффақ ва ашрофзода ҷилвагар шавад. аммо қимати ҳамин як шаб ба 10 соли умри ӯ хатм шуд. 10 сол лозим шуд, ки ҷуброни ҳамин як шабро пардохт кунад. зиндагӣ чӣ қадар тағйирпазир ва ҳаваспарвар аст. барои наҷот ё ҳалокати инсон баъзан чизи кӯчаке кофист. салом, ман абдулазизи восеҳ ҳастам ва имрӯз достони машҳури гарданбанди Ги де Мопассанд, нависандаи маъруфи фаронсавиро баррасӣ хоҳем кард. достоне дар мавриди орзу, зоҳирпарастӣ, худфиребӣ ва нархи гарони мисли дигарон будан. гоҳо ҳамагӣ як чиз метавонад зиндагии одаморо тамоман дигар кунад. зиндагии қаҳрамони имрӯзи моро на ҷанг ва на марг, балки як гарданбанд ба кулӣ иваз кард. Матилда зани ҷавон аст, зебо, аммо ҳамеша норозӣ. ӯ фикр мекунад, ки барои зиндагӣ боҳашамат офарида шудааст, на барои хонаи оддӣ ва шавҳари оддӣ. аммо ба қавле мо дар чӣ хаёлу фалак дар чӣ хаёл. волидонаш сарватманд набуданд. ин чиз ӯро нороҳат мекард. гӯё ба иштибоҳ дар хонаводаи миёнаҳол таваллуд шудааст ва чун ҳеҷ шонсе барои издивоҷ бо марди дорову миёни ҷомеа болохузар надошт, розӣ шуд бо Луазел, як мансабдори оддӣ вазорати маорифи мардумӣ арӯсӣ кунад. ба чор девори холии манзилаш назар меандохт ва қасри барҳавою боҳашаматро орзу мекард. шӯрбои аскарам таҳияшударо тановул мекард ва ҳасрати ғизои хушмаззаи гаронтарин тарабхонаҳоро мехӯрд. гоҳо Матилда дугонаи сарватмандаш Форестеро дар кӯча медид ва ба хона баргашта рӯзи дароз ашки чашмаш шашқатор мешуд. чаро ӯ пулдор нест? чаро ӯ фақирона зиндагӣ мекунад? ва ҳазор чарову ҳазор саволи беҷавоби дигар дар сараш мечархад. як шом ҳамсараш хабар медиҳад, ки ба зиёфати бузурге даъватнома дарёфт кардааст. маҳфиле ки қарор аст тамоми мансабдорони баландмақоми вазорати маорифро гирди ҳам биёрад. Матилда ин даъватномаро як шонс, як имконияти бузург медонад. шонсе барои ворид шудан ба ҷаҳоне, ки ҳамеша орзуяшро дошт. аммо пас аз чанд лаҳза дубора рӯҳафтодаву ғамгин мешавад. либосе, ки зеби чунин маҳфил бошад, надорад. шавҳараш маблағе, ки барои харидани силоҳ захира карда буд, ба ӯ медиҳад. пироҳани орзуҳояшро харид, аммо бо ин тамом нашуд. пироҳан бидуни зару зевар маъние надорад. таҳқиромез аст вақте миёни занони пулдор худатро мисли гадо эҳсос мекунӣ. Луазел пешниҳод мекунад, ки ҷавоҳиротро аз хонуми Форесте ба орият бигирад. Форесте ҳам бидуни ҳеҷ гапи барзиёд гарданбанди алмосии дар қутии сиёҳ нигоҳ доштаашро ба вай медиҳад ва Матилда он шаб мисли ситора медурахшид. ҳама ба ӯ менигаристанд. ҳамаро мафтун карда буд. ҳатто аз назари вазир ҳам дур намонд. аз зебоии хеш қаноатманд тамоми шаб мастона мерақсид. маликаи давра буд. он шаб медурахшид. аз ҳама зеботар буд. дилфиреб, бовиқор, лабханд бар лаб ва ғарқи шодӣ. Луазел ва Матилда соати 4 субҳ маҳфилро тарк карданд. савори фойтуни хароб то хона расиданд. Матилда хост як бори дигар аз қаду қомат ва зебоии худ лаззат бубарад. ӯ ба ойна нигарист ва фарёд зад. гарданбанди алмосӣ набуд. дар як лаҳза ҳикояи зебоӣ ба ҳикояи ранҷ табдил шуд. тарс, даҳшат, изтироб. то дамидани субҳ ва рӯзи дароз
دنبال گردنبندی گم شده گشتند. جایی نکافته و نگشته نماند. لوازل قرارگاه فایتونها رفت. اداره پلیس و روزنامه را سر زد تا خبر گم شدن گردنبند را اعلام کند. به خانم فورست دروغ گفتند که گردنبند خراب شد و آن را به زرگر سپردند. آنها خوف داشتند که خانم فورست آنها را دزد گمان میکند و در پی پیدا کردن راهی حل افتادند. سراغ جواهر فروشی که روی قوطی گردنبند نوشته شده بود رفتند. اما معلوم شد که از اینجا تنها قوطی گردنبند را خریده بودند، نه گردنبند را. تمام جواهر فروشی ها را گشتند و به حال و به مدار نمونه مانند به آن گردنبند گم شده را پیدا کردند. آن 36,000 فرانک نرخ داشت. 18,000 فرانک را لوازل از پدر گرفت. باقی را از سودخوران قرض گرفتند. ماتیلدا گردنبند را به فورست برگرداند. او حتی قوطی را باز نکرد. گردنبند را برگردانیدند و زندگی پر از عذاب آغاز شد. به منزل بیچاره‌حالانه در بام یک بنا کوچ بستند. قرض، کمبیزاعتی، مهنت سنگین. онҳо 10 сол зиндагии сахт, фақирона ва пурмашаққат доштанд. تنها با گذشت 10 سال موفق شدند که از قرض رها شوند. ماتیلدا دیگر آن ماه شب 14 نبود. قامت خمیده، پراژنگ، عصبی. یک روز یکشنبه هنگام قدم زنی ماتیلدا ناخواست خانم فورست را دید. همچنان زیبا و دلکش بود. او اول ماتیلدا را نشناخت. پس آن پرسید که چرا این قدر پیر شده است. ماتیلدا تمام قصه را نقل کرد. оҳ, матилдаи бечора, гарданбанди ман қалбакӣ буд. арзишаш аз 500 франк зиёд набуд. این قصه چی پند دارد؟ بعضن یک دروغ خرد، یک نمایش ظاهری، یک تلاش برای به دیگران مانند شدن میتواند سالهای بهترین عمرت را بگیرد. تلاش نکنید خود را کسی وانمود کنید که نیستید. عمر دروغ طولانی نیست. روز نقاب ها می افتند و حقیقت ها آشکار می شوند. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. فانوس را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. تا دیدارهای دیگر، خداوند نگهبانتان.